Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, itiingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Namnamaan nyo a nabasa mi amin a komentaryo. Kat no maadaan kaminto iti oras, mangibasa kaminto kadagiti kablaaw ken shoutouts. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsaronopay nga uploads tayo. Agyaman kami unay kakabsat. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti sabali pay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rodan denggan dagiti drama. Ti surat nga intay ikan biag kita ket nagapu kanipagayam tayo a Jerry, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay, numapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 ti tawan ko idi nakasikugak. Madamaak pay laang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami ken ni Ivy iti judge. Intuloy met ni Ivy tinagadal kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastrekak meten iti serbisyo. Jakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay met balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngem idi dandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginnawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon apagrikyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no ka ipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang ana sa isaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amamindwak lang ng agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla ka na yun nakmutan ng agsweldo. Saan ka matapilitan no talagang awan? Numangtad ka o di agyaman na. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga adu asaom. Unay ka na ya. Maawatan na kumamet. Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Ngam maawatan na kumamet. Amumot nga agad-ada lang. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat
dumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige. Sige, tamang ipawita. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos lagi ti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pala ang dagos mi nga agnaad aging kang agturpusak. Nay, kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panang kadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay, kasano kat agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwarta kan na. Iso ana sa isaya at sa laangan no agtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, adda pangalaak iti pangalawans ko. Sa bagay, nasa isaya at ba't nga agpaiso, nga adda bukod mo akwartan. Iti kasta, saan kalaang amang namnama iti ipawit ni Jerry, anak ko. Wana nang, saan abali ta-graduating akmatan? Ay katwan ang road. At damot kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kinitatang mo. No kasyay nga adda matrabaho, ijay talaon. Wana nang, kitagyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaad mo kumate agadal. Iti kasta, makalpas ka. Wana nang, awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaad ko ti agadal. Saan lang apara kanyak? No di kat para kada tayo, kan para iti anak ko. Okay. Kasano nga ita? Saan ka mat kaya man nakapasa iti board exam? Kundi review ka pa mat. Sayang lang ti kwarta. Walo, adda sa bali apaka kumikumam. Ket iso ti ipuy-ipuy atam. Iso adi mo sineryoso ti nagreview. Ket saan ka nakapasa? Ay, anya ka di maninda kita nga ibagbagam, Jerry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Adan samat lalakim. Gaputan dyan nagawamit. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ay, Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat nag-take iti board exam. Nakapasak matadagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawang. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso di mo na ipasa ti exam. ay, awan oras ko amakirin ni Kier may papaniti day tabanag, Jerry. Tinasayaat, mangipaw itakit di ti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudon ken kati kagudot sweldok. Ngem pakurangan pay. Ay unay kamatan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumat ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manen ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya? Oh, makitam da ta. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka sa skanda kita nga ibagbagam, Jerry. Mangipaw itkakit di. Itikas na, adda busbusan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken ineddepan nakit din. Oh, ti awanan bay na babae. Ay, kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May sa kamit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlata. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan tin inawag. Okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Urayan niya ti mapaspasamak. Ipas ngay ko ti ubing, Jerry. Sapay adda iti ospital ti anak ko ita. Nyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Diakon na mo ti rarabidak. Diakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribu ka, nak. Nagbalinak abisi ka dagiti na palpalabas ngal daw. Gapo iti kasasaan ni Julie kanti anak mi. Kasanungot ngamin. Naganak akurang iti bulan.
Iso masapol na may incubator ti ubing. Diya ko nawawagan ti asawak. Apay ngay. Di mo't pulos imawawag. Apay nga tan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Diyak mo't makontak ti asawak. Ulitak nga idayal. Awan lata. Apay ngay. I-text ko man langan. I-text ta. Awagan nak. Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Diyak ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami madlanta barong. Iso na laang taging kaita. Katagda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anakawid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan yung kini Ivy. Anya? Nabayagan da siya. Katuhan, nabulanan kami at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, at nasakit na itidara, parok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbagan ni Ivy day ta kanyak? Kadno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, parok. Kan may sa, di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw. Danda ni saan na akaya ti maitisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ivy. Sige nga, Nanang. Pakibagayawan nga tasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na baraw. Hello, bakit? Apay nga italasong batang ti awag ko. Inaramid ko mat amin nakabailan. Yung talaga din ang nailasat pa eh. Amo ti Diyos, asaan na ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka rin dagita nga ibagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Naidip matan. Awagak manan. Saan nga makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday tuwing ngagparparik na kanya ka. Awagak ti boss mi. Itakasta. Makapakadak. Masapul nga agawidak. Diyak makontak ni asawak. Agraman ni Nanang. Di na mo tensong batang dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmanayo. Iti kasta, makasang pwede ka dagos. Sapay na po yata na ka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak na gawin. Overtake man dahi ta sarunay ko. Damasabat ko! Sa dino ti ayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakaputa matlahangan, iho. Kumusta direk nam? Awan ka di tinasakit. Oh, di mo pa ikuti, iho. Imbaglangan ha. Tasaan ka unay anadangran, itipan na ka disgrasya. Papa, tasawak. Sa dino ti ayan na. Kumusta ti anak mi? Iho. Sa dino ti ayan na, papa. Pangasyo, takuyugan ta kiti ayan na. Agkalma ka kumalag, Jerry. Madama nga sa sikaswanda iwekan mamam, dagiti masapsapol. Hindi kasta. Mayawi din iti pala iti bangkay ni Renji. Anya,
bangkay ko ng papa. Huwan niyo. Makapalatingit man. Ang emnas kan nga awatan tayo tigas at anak iyo. Talaga siguro ngaging galangan ni Jai tinted ti Diyos abiyag na. Ivy. Ada ka kaya. Pakawanan ako, ma. Nagdakaltikin mo to ang bakad. Kan limlimtag dagiti matama. Awan mat siguro tirumpang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't ko taginan na. Isa pang asim tadi naksingaan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik adi ka panawan. Aging nga makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman no kasta, Jerry. Nakakaasim at ti asawa ka. Sabay ko mata mapakawanak, Ivy. Sorry. Sorry, tinagbasulak. Ivy, bumangon ka ditan pa kahit. Atoy, inyagan ka iti kanan. Nagluto ang itinitib ang manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Nagsublit isigod na bagim. Kastaunan ako itong mo, bakit? Aping nga ka pa lang dito, Jerry. Kasanon ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang aping nga'y sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita. Dito yak langin si ibay mo. Dito yak kung nagtrabaho. Tapno mabantayan ka. Kat maiwanan ka. Jerry. Kat ulit agkagkid daw iti pamakawankan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak. Bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramin mo dito'y. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasig na di kagis iskandalo dito'y. Numaipapan iti ubing. Ikarigata ka mang iti sustento. Basta di kag-iskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tapno ag-iskandalo. Danggan nakpay kuma, pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jack in bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabuti ngak ngamin, iti mabalin nga aramiden da. Numaamuan da ti panaganak ko abalasang. Nang runa kat pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Iso ngayon mayak. Anyat kayat mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya, angam. Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan ka data. Mabalin mo met apagparangan latan nga ampunan nyo ti ubing. Basta ibatikin ka kat sikan ti makaammo, Jerry. Amo ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo. Amo ka di mo baybayan. Kan may sa nasingpat ti asawam. Iso nga amo kan mariknak nga ipadag na met ti ubing kas pudpud no nga anak yo. Angam kasanon no di na maawat ti ubing.
Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam iti anak ko. Idi damo ket mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngem idi agbayag ket isunan ti mangaw awer. Awan pulos nangeg ko apanang sidir manipod iti asawak kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Naminpinsan meten a nagbaliwak. In pamaysak ti atensyon ko iti asawak ken iti anak ko. Ket ita addan iti kolehiyo ti anak mi. Saan mi meten nga inbagbagapay kenkwana ti maipapan iti inana. Makunak a naragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan meten damag kupay ka ni Julie manipod na ki asawa iti maysa a foreigner ket nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga ruden, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta. Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan, tapno maornos mo ti pamilyam. Amom pagayam Jerry, manmanulaang ti kasta nga asawa. Nagasat ka, ngamin kasta ti kinasingpet, ken kinaman nakaawat ti natumpungam nga asawa. Rumbang nalaang nga rod asubadam, ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam Jerry, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biagita, ket nagapo kani pagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kontiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadag iti jak ni namnama a pasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong muka di adensyo jay imawag, anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang tadi iti allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay kat imbag man, tainlakam da kami. Ang apay ngay asikat nagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin itiim ni Manang Alice. Isa siya akong tinagpawitan na. Kasta aya. Hala, agpaili ha. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda, tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko, gumatang kanto nga ruden iti sidaan tayo inton malamuan. Wen na. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, si kamot na tinangyag iti merienda Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rumbang apagbainam, Jo. Amangan ki dino nasinga kay Tiar Aramida Manang. Nalpasan Tiar Aramida. Nagawid matanda iti trabahador. Isong agmerienda tamay. Kabayatan ti panagsarasarita. Wala Manang. Dandanin malpas ti balayo ha. Mabayag pa'y dito eh. Iso asigurado ang mabayag pa'y mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom, agpada kayo anataar ni Manong mo. Adayo natatar ni Manong ko adensyo. Ngamiti siya, Manang. Agpada kayo anataar. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na.
Maragragsakan ang makakit-kita kan ka. Kasla maup-up nga mintiiliw ko kinimanong mo no makit-kita ka. Ha? Sapay ko ma, tadi mo ikan iti sa bali akay papanan, dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, ag merienda ka laan, Juan. Di ka agbabain. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na lang. Nagis-istorya kami kanima ng alis. Di mimot na pupuutan eh. Rabi igaya man. Kumusta ngay mo, di ipapaaramid da balay da. Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung nanima ng alis. Ikanda kami niti second floor kung third floor. Iso sigurado ang mabayag pa malpas day jay. Kasta ay, kunak nubong galulaang. Padakkalandag matalaga. Isumot ti ko na ni Manang alis. Ay katsan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta. Nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa'y tibalay da. Santo agawid. Mabali na kasta anak ko. Hustumot kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsayaatan ti dakkel abalay. Una, kaadwan ka dagiti dadakkel abalay dito'y ayan tayo. Ket ada iji abroad dagiti asawa da. Hello, Manong Dinsyo. Oh, hello, ating ko. Di mat ko na masimbre kyo into no may alawas. Uwan, Manong. Apay aya? Nawat ti trabaho, ingkanto man tulungan ni Manang mo balay. At ti malinisan ni Jay. Nagrunak at kalkalpas lang ti buhos. Sige, Manong. Awan parikot iti dayta. Mapaanak to iji balayo. Imbi sa manangdan ni Manang mo, sigan tulatan ti ikan na iti kwarta. Isupay pag-allowance mo. Oray saan Manong? Tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day jay. Kati kan nakalata, kaysa di manangdan da pa iti sa balay. Aywan, mag-transfer rakmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itik mong tumot lang ka ni Manang mo. Tay nayon na nga igatang kadag iti masapsapol iti balay, ha? Uwan, Manong. Ay, ibaglaangan tada ka mang tultulong kanyak dito balay, Jo. Uwan, Manang. Isumot kami timbilin ni Manong Densyo. Alas, to pa lang date na. O may kataag merienda tapay. Una, Manang. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day jay, Manang. Ano ti kaya't masawan, Jo? Awanan. Nabayagan na nag-break kami. Ni, apay ngay. Kasano? Mababae yan na two-timer. Saan la siya tinobyo na? Nadapay gayam sa bali. Iso nga yung break kon. Ay, sus. Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya? Angam, kasano nga ni Manong kuno bilang? No, kas pangarigan na. Iso anagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid anataar ka. Nagagat ka na singkat ka pa, eh. Nagapwam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wan ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay na anak ko, amangan no aday bagadag iti kaaruba makakit-kita kan ka mapan ijay balay da ipag mo. Nang runak at dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo ti dakas ngar aramiden mi kanima ng alis. Kaya nasingpot nga ipag ni Manang alis. Kaya nadayumot nga inaunang ngam iti siya. Alangan mo't apatulak no bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites akaruba. Baybayan nyo idananang. Kasi tinakunakon, awan ti madingar aramiden mi. Jo? Mabiit lang dito yun, Manang. Malpas ko. 5 minutes lang eh. Agin na nakapay Jo. Umay ka.
punasak tilingat mo. Aha. Ha? Ni, pinunasan mga agpaiso tilingit ko, manang. Una. O, ala, aginana ka pa eh. Agtugaw ka. O, may katagabay ka. Kasto na iti pa ng matmat na kanya ka. Susabo. Sabay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan-idad na. Napintas kan siksipay lang. Kinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. John? Ha? Ni, nagpasaklot ka mat kanya kon, manang alis. Alis, kunamlatan kanya. Ha? Di na ko nauawagan iti manang. Nang rona no kastoy adudwa talaang dito'y balay. Ha? O ala, o subam ti kami setam, tapo nasak tilingat mo. O, ato inyalaan ka iti pagsukatang asando. Diyos kay, maliday to yun. Diyak samot din malapdan ti riknak. Hello, Lakay. Pasensya kan Jack na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Well, okay lang, bakit? Mawatag, Mike. Oh, kaya kumusta ka man tayo? Ay na, awan rin bang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay lang dito eh. Pasensya ka. Dapway lang kami makabakasyon ni tatawan. Masaya nga na kami titigas tusag man nga agawin. Iso nga pampaminsan kung tuntag bakasyon. Ito no may atawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumat da ito'y balay tainton madanon ti panagbakasyon mo. Kung bakit? Igiddan tan tumot tayo nga ipa-blessing ito nagawid ha. Wala kay. Agan-anad ka nga ro di taa ka na yun, wan? Kailiw ka una yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana bale? Mabitlangan ti may satawan. Ipapastan ton ti aginiliw inton makaawid ha. Wala. Sige nga Rodan, taituloy ko pa'y tararamidak. Baliwan tanto manin ti agsarita, lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglag ipain nga ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay-unay, densyo, lakay. Kunakit din no nagawit kanyo. Adda ka matlagayan dito'y salas ngagbuy-buyay ti TV. Ha? Uwan, manang alis. Diyak nga minin maabutan ti buy-buya. Nagawid ako ay di balay. Iso ha, dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanya. Uray dito'y kapekit din amaturog. Ha? Kaya't mo? Kwa manang. Alis ko nam ka din. Uno, babe. Ha? Nagalas mo't ngamin adanggan numanang kunkunam kanya. Kabayatan ti pa naglabing-labing ta. Alice. Babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Nakatatal ka talaga, bayaw. Ay, ipag. Susabo. Kastaon niya pa ng apros na itilupaw. Sabali man ang titurong da ito, kastoy lang. Papanam, Jojo. Ije balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Hinak itad ti impatulod ni Manong Densyo a kwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang, di kay madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at mapanak man agpalingki. At iti 5,000. Ay na, nagsaya at talaga di kabsat mo, Jojo. Uray addan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadidamot na paraburan iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Wan nga rod, kunakmat ngamin ide, ang mga pundalaangan ngam di damot kaya. Yung kay kat agpalingkin nanang, tamapanak mo tin iti andaman ng alis. Wan, ngam na saan ka manin ngagbaybayag ijay agawid ka adago, sanak ko. Wan ka din nanang.
Anya tar aramidem ti tamanang. Anya ti marmartilyo. Imbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ti pangikabilak kadag iti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Ala, mutoy. Siya akong ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dagiti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Ni? Anay ko! Apay man na. Anyat na pasamakin ka. Ay, adan sa nabanda ka kalansa, Jo. Anay ko! Anay, Mabit lang. nagsakit. Kita man ti dapan mo. Aday ta. Naikatan ti na itudok alan sa itidapan mo. Naugasak matan. Panagkunak, kat saan matkit di unay anaunag ti pan nakatudok na. Ay, anay ko. Medyo naut-ut na tamad, Jo. Talaga kasta. Nga maikatumot lang tutot na. Inton sumamay ti tinumar mo nga agas. Sapay ko mga ruta kasta. Wen, talaga nga agut-ut ta. Tanatudok kat nga rot itilansa. Ngam, kas na ko na kon. Awan ti rumbang apagdanagan. Tasaan mo't nga iso tinaunag. Kan inugasak mo tan. Ay, Jo, inutam man kit itisaka. Itikas na, mapipian tuot-ut na. Ha? Alan, amok mo't lang ang akay kayat mo. Alice? Saan ayan? Kuha. Ala ka din. Inutam mo tisaka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ni, anya ngay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumar. Anya ngay kumananang. Awan mo ti dakes na ijay. Kanayon na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramidon minanang. Kan may isa, kuy-kuyog kla mapan agpurpurches kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat yosawan, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramidin yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak amismo ti mangipulong kini Manong mo. No di kay payla agsardeng. Ni nanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin diti, Jojo. Agin dada magaklaeng ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Amo matirigrigat ni Manong mo ijay abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensyam. Asawa ti kapsat mo ti pakigingin ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasiwa, tadiyo ko man ibagbagaday taabanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo payla ang agsardang? Talaga nga ipulong ko kini Manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na suwasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsen siya akmatan, Jojo. Mabain akong kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo ak pala dito lugar tayo. Ha? Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbirok iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta, maliklikan tati agbasol. Jojo. No nyaman tinapasamak ka data. Kidawak alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at tagtagainip dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat agtuyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanamtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Pito atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat agingga ita, jak paylaang nagawawid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kapsat ko.
Ket damag ko ang nagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan meten ang nagsubli ni Manong Densyo ije abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagaw-awid, ket kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni nanang kanyak nga agawid akon, kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras raso naklatan ama kumikumak iti trabaho. Aging gaita kat makonkonsensya akpay laang iti kasjay a napasamak. Jak amono aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko ngam apay nga ta akasladyak pay laang makamove on. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka ang makamove on, no panpanunutem paylaeng tinapalabas. Lipatemon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanam mon kanilipat iti kasta makamove on kameten. Kang runaan nga aramidem, ketimang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin ang nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkid daw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana, uray pay kat isangit mo, irwar mo amin amadi a marikriknam. Kasaritam ti Diyos babaan iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan kat pakawanam meten ti bagim. Patsek alumag-an ti riknam. Alakastan pagayam Jojo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan at Trisha, manipod sudipen laonyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Adaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapu ta amok a makaitad iti adal toy padas ko. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Idisimrak kami iti kolehyo, jak ammo idino anya ti alaek a kurso. Gapo ta kina maestro ti inyenrol ni Renz, iso meten ti sinurot ko. Isu ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa, kas kuma iti paglutuan ken dumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok, kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapu iti kinasinged mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala 7 na. Basta ka di. Naglukon. Di mo't nag-alarm ti cellphone ko.
Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak pa'y anaturog ka. Ay, masalutak nga minan abumangon, hindi nagidak. Tiyan mo akit mapalin pa'y. May dap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno kan ije kusina. Idasar ko lang ti pagar mo sa ranta. Sige, sumaruno ato na. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, ah. Ay, naku namon, Trisha. Jack madlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, ah. Di mo unay serious one. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutang. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibagati kasta. Anya? Husto ak saan ka di? Ah? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam imbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan ti sumaruno a klase tayo. Ay, wun ngagpayso. Sige, umuna kan, friend. Orayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka excited? Ah? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Una Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo ijay. Una, sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Una Rod, agturpos kan iti di mo ni namnama a kurso. Ah? Nagbiti pa nagtulit ti panunan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umuna atukad ti kolehiyo. Ita, agturpostan. Maestra kan ton. Wanya Rod, kat maestro kan to, matan. Wena, ay mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Una, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayong tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si Kamat Gayam, Renz. Hello? Kasla nakadaday ti nakaiturungan ti imata mo Ah? Kasta aya? Saan mati ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Si Kamat, tilamad-madlaw mo. Okay. Kami ka, tamapanta iti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may saka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan met? Nakita kami ngagmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitga. Apag isumot isa sangkot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa'y nga ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada Kamat Gayam, Trisha. Sino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Trisha? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapanta iti daya abanda. Ijay tamat nagdigos. Dayan, Trisha. Anya pa na tiraramidin nyo dita ngay. Umay kayo natag didigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka Trisha. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusta matan. Trisha. Ada ka di ba ka, Renz? Ko? Baga mo na niya date na.
sisasaganak adumat kan ka, Renz. San? Nakababay mat kan ka. Anya? Tapay ka tingagbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Ibagamon ko na, man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dudwata na ang matitoy silit ko. Awan mat sa bali ang makangag, no bilang laang. Alangan, ibagamon. Ako, ito na minsan ton. Maturog kan. Kapamakain na na ka. Amo ko na banlog ka. Mapanak matan iti silit ko. Iti kasta makain na na matan. Anya? Gusto ka kinidayan ko ng Renz. Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nang runa kat nagadudag iti agar-aram kan ko na. Renz. Nakababain man. Angam, agpatulong ako makan ka. Amo ka na singad kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan nak. Tulungan iti anya, Renz. Iti panagaram ko kan ko na Huh? Oh, anyang namnama ka diti panang tulong mo kanyak. Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Angam awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay ko, di ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ang makaumumay dito ngamin adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga mabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kula ti makipagayam kan ko na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman na nga. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Lipay nga adda text iti cellphone ni Renza. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito No kasta. Naalanan tinumber ni Dayan. Nagsasaro no ti text na. Basa akman. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Dayto iti Facebook name ko. Ang mga nun ni Renz da Giant, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagito. Itikas na, di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaisto amin ang dagiti hanger mo dito. Okay lang. O sige rumwara kon. Huwag kayam. Uray di mo nalaan ti number ni Dayan. Naala kon ka ni Jomar edi kalman. Okay. O sige, agsukatak pa'y. Anya mo iti kinaad-ado ti mabalin ko ang masabat. Ni pailaong mo't Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka met. Sa di nga ti papanam? Ay Dayan, mapanak iti internet shop. Adaramida. Sige Okay. See you around. See you around tarupam. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa ibirbirugan.
Adda kalagahan ditoy. Uy, Trisha! Anya ka matan, Renz. Di nakman disturbon. Kita ang mga dararamido. Sus! Di ka man agundi dita. Umay ka kidita yung tag merenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Oo. Nga ora ilibre ka? Ni dayan ti ayabam, ta iso ti ilibrem. Ado pa'y taramido. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman mo ay! Agsubli ka dito Trisha! Apayakas ko'y matan ti marikrik-nak. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyon. Sagpaminsan lang ang uminom. Anya nga tataramidak. Tapno maibang uing tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta. Saan da ang makapagsarita kinidayan. Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Ay, anyang matanti kasto eh. Basta. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti dayta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Trisha nga eh. Apay, di mo intugot? Ako adda sa bali pag nana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasa isayat mo't lang nung dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Trisha. Nang runa no maamuan na adudwa talaang ditoy. Narigatan. Ni, anya ko mo ti baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Trisha ken ka. Panagkunak saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto da ito iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house a pagnanaadan mi. Ang agsabali kami mo't iti sila. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin ti tunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawon kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, Dayan, di nakman ang awan. Kitno adda ka nun boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Trisha. Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahang timbaga ni Trisha nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritahan. Kuna makrush na. No kasta, adda nga rod namnamak kang kadayan. Ay sus, parigatan kamot basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ang unay dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sa bali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Isu nga sinumbatan ka na dagos. Di kang danag. Isi ka lang ti babayan na kariknak iti na idumduma ang panagayat. Ikarik. Isi ka lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiyag. Kasano ni Trisha?
Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kuha na. Kasarita ka pa man na makaawid ha. Ibagak kan kuha na ti may papan ka data. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak met? Amok anay kabsatan lang tirik na kanyat. Masigurado ko dita. Tinasayat, rumorta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Tricia. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasam. Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adalo man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita borders. Tinapatag. Naragsakak. Agragsak na mo ta, kasay. Mapan kan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatkan. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka iti kasta unay. Ipatpatag ka kaskabsat ka. Iso nga damang lukon ka. Ibagam. Tadyak ag pangadwa amang danogan ka na. Anya? Naragsak to'y lubong ko. Numakita ka. Numakita tanais maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangan. Diyak kabalan ti bumangan. Anya? Dito ako na maturog ha. Tili-trifan mo. Nagbara. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akin at ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ang terabida. Nagsakit yung ulo ka. Abay nga dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tinapasama kay Dirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta da. Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya? Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit. Isoajak mo't ka nalapdan ti bagi. Saan napudno ti pagbagam, Tricia? Ti cellphone ka. Niden. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti date na. Di mo't da kayo tinagkuyog igarabi. Sa dino ti papanim? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas jemetan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Nga oray saan met? Pakawanan na ko, Renz.
Inaramid ko lang ti kasyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit tinaramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz, Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kag danag. Ipaay ko kan kati pamatag asap sa pulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ak nga aguray. Aging gang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak dahi ta, Tricia? Anya, Tamani po dita. Aglinipat tan. saan Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay di biyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Ti bagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan ka mat na mamipinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat may nararamid mo kanyak. Ngem pasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbagbabaw unay tinaramid ko. Pakawanan na ko, pangaasim.